Manyabikufa mu ihanga ryawe aharigana Katonzi Radio West Gambampre itwenka enari mu government kutugamba protecting the gains ntumanyisa ki ntumanyisa protectinga obugiga bwa mwishe wabuhezu ayine bizimbe byeye ntumanyisa protectinga obugiga bwo muntu bayire sente za PDM ntumanyisa protectinga emyoga yitu omuhinji arumuna practicing for eka model ntumuntu protecting ebyo bugiga bweye ntumanyisa protectinga oil yitu muntu za kutimba ogumwaka no gukurataho akowaza kureba almost 6.5 million barrels ezitu za kuyo mu itakari mu Uganda omutaka ansa program waza kureba NRM kuyezo mu government tukati yo muri 7 actually around 1000 kilometers za tamaka ejeshaha waza kureba statistics nzigamba turi yo muri 9000 kilometers ezara tamaka twine ku protectinga ekintu ekyo Manyabikufa mu ihanga ryawe aharigana Katonzi Radio West Gambampre